Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Deputy Commissioner Jongka West Jaintia Hills District haka arpuwe trik ubana jileu arajar arpuwe ula khot jingelang yiki seng bhalang banya keren halor ka jing persha ka jongki ya ka jingshna border police outpost jongka sarkar Assam haka shnong Sabah ka badang ha bapa opur Assam Jongka West Jaintia Hills District. Hagani ka jingelang laydon langru Superintendent of Police Jongka West Jaintia Hills District u Bikram Marak lembat kinongelam seng bhalang ki bakenthop ya ka Jaintia Students Movement ka Hinyotrep Border Dispute Redressal Forum ka Hinyotrep Women's Welfare and Development Organization but ka all Hinyotrep People's United Front. Karai kabalami ini ka jingelang kalong bo Deputy Commissioner lembat u Superintendent of Police Jongka West Jaintia Hills District kin select ban yakendo ya u Deputy Commissioner bat ya u Superintendent of Police Jongka West Karbi Anglong hagini ki khindiat sngi khanang ban penbet ya kene ka kam. Adan mudan syamlang bo Deputy Commissioner Jongka West Jaintia Hills bat bo SP sir. Ta inalang ka GSM adan muda yaklam ni mo. Daong ke ile wa kirashim kia gi wa gatu border issue ne ba ki wa man gate man ile yang gesen adan na pen sengya gitu arun rudrek te na yang ki umpem chong kia ne ka kra kam yang ka Assam hodo gatu nang kra go te ban se ile yang gesen bu ge jing kia gi wo wan biang macam bikin nesi te daong gile wa agani gati ya wa wan da ye chem gi wo ki district deputy commissioner yang ka Assam plus SP sir yang Assam. Wani tiga ada Mumbai gini bang gini pot Assam. Kita ini dalam KJSM ini orang iki was nyoba. Mau upai dia yang kijengkut yang upai bak bah. Kam nak lang kini ke sarkar ini mat ke bobok wajing mah. Iburan nong socnong kam tam dengan pot sabab. Tevile ini lagi sen penpawa kajing selfie mat. Ke sarkar ini cakivi kam chongki lagi. Tambagi am kam do kongsan ya ke border issue. Kitulot ki hadu man kate. Te ibu ngi gerpa dengan sarkar basnio bha wo shimkhia ya gani ge issue bha ini lang sen narman kam ni next time ida pun kre man se wo mi hagamadan wo yada ya kinang sana ni nak yang jung DC la khot ya yang ni seng kiba sausan seng ni la dan halor ka disna juga BUP yang terpok asong Sabah lai bala don ka jing persya na kisang ibabun halor ka jingsna jubor jongka sarkar Assam bar Karbi Anglong ya ka BOP yang tiap po Sabah ka balong ka jipun khen ya ka protokol ni kata status quo habragi arligi sarkar jela na kaliang misutenat bana kaliang jong ni DC la puntip ba chief secretary jong sarkar jela ka jongi ila pha ila ka city Akbala thok sai kedar bakan ni ka jingsna ya ka BOP kadai ka jingsna beain ni kata ka violation ya ka standard protocol ni kata status quo kabala don lupa ya kene ka kubor jadi ya ka ni ka city kaba la isu nak sarkar jela ka jongi kan sedang ke meeting hakini kini sini apa ni ki R party but nak liang jong DC SP kinsara ya kene kubor ban penpaw kata ka juhi bahkan ni ka jingsna ya ketika BOP kalau illegal bat kinum la ban operate nak kalian ngojongi ngila penpau ba ngi persya be hado ka sini bekut ya kan ka BOP bat kan ka BOP ki baladap sina po sawa kiri ban wengno kam dei ban long operational balada ka sarkar Assam ba pene ban pentri kam jubori ka BOP la baladap sina ngila bu ka jingdawa ba ka sarkar jela ka jogi pada ka reban bu ka BOP jo ka sarkar jela ka jogi parallel bar katuka badan jongka sarkar Assam khnang bang ila ban yara ya ki beri ba song masa satu ingin ap khmilenti bat kawe ka jing khrang nang kaleng jongi hakani ka kenti kalong bang ikwa ba ki bor sarkar ki jongi ki administrative ki authorities ki jongi ki ban lang ba bat nge pene nang bang ila ban job ya kini ka thong